Unakuta hata kwenye kanisa wale ambao wameshazoea zile nyimbo za kipuzi, nyimbo za kipumbafu. Unakuta hata kwenye kanisa namna kucheza iko tofauti, anacheza tofauti. Namna ya kuvala kwake iko tofauti, anavaa tofauti, anavaa sijue kama ni jipe sijue kama ni vitu gani. Unakuta hata namna ya kucheza kuimba hii ni tofauti kabisa. Unakuta yule mtu ni mtu ambaye kiushetani umesha mjaa ndani mwake, kiushetani umemfanya mpaka ailete kwenye kanisa, na tena wanawapitisha kwenye madhabahu waende wakaimbe hata kwa kusuka nywele zao. Unakuta wanasuka kama vile walivyoona kwenye nyimbo, siwe kama ni ya Zuchu, kama ni ya Rihanna kule, alikuja anaona Rihanna amesuka hivi na anaileta mpaka kwenye kanisa. Mtachoma motoni ndugu zangu. Ile si vizuri kwa Mkristo. Mkristo ambaye anayejiamini ni Mkristo ambaye anapasha kubaki jinsi Mungu alivyomuumba, jinsi Mungu alivyompa, jinsi Mungu anajua mwenendo gani ambao mtakao itembelea ndugu zangu.